me feel if you hear me call. All right, so on Instagram, within the Nana Manuel, or the Unya born Nana Manuela, I won't say about NANAMANUEL Nana Manuel. To Unya boy, about Facebook and so the same thing Nana Manuel, Oko YouTube and so Nana Manuel. And in Germany title on here, Nyamebe, YouTube, or Apple, Spotify. Baby, I will be Nyamebe or did you hear say, or because sites na mabobo sono na makohwehwe wo hono yeah omobi now yo adofo mu nyina mwate o number no de tuja me number no e wo nya momofo nko obi obese me number no pacho frame me was 020 153 6697 020 153 6697 any MTN 059 66 18116 05966181116 into FM numbers we so obetemenka na we di na ko mi so be kan Vodafone yes obo Vodafone cash na no mu di atum na we da so we nya tuni na momo ni Vodafone cash ni na ye ejuma asem na ye kese ni na ye ejuma na put go kra me ne be kan yo ya da se odo na obia wo enkranhye quotation aya audition hu kran me wo me de Psalm 103 na wo so wo dia eda wakoma so a che se da wo de show hu kran no me sure so dia no so ebe share adofo enkran ansa na wako ade she me kran from Romans chapter 5 verse 1 I say being justified by faith we have peace with God. Se mini nyankopon ewo peace no ani emeriji because se woni nyankopon David can say you say ebe ni de so obeto nyankopon sin so obeto nipa nsem and there wo nyankopon nsem woni say obi antumi mbe so being justified by faith we have peace with God. That peace na menya no oni hu nya me pa that's na nyami enshall be praised so adofo then ya catch you nyami enshall na nyami enshall ai masa na menim se nyensem a o kan ye nyina no eye enkranhye edi maw edi ma me so ma fa me die mu ma fa emu aba na menim se wo sa wo hye me so wa fa emu aba no na me se wo se koye YouTube channel na ko subscribe ever go too much GHI our number one incredible channel ye na ye de enum hwehwam ne osore fefefe sei edi ebramo na dani da obi be say na time ben na ye de osore no yeah Wednesday we be ka say wo kuada ya wa ha say 6 pepepe na je say dia hihye so na afei so no Thursday we be ka say ya wadan so nyambo akina no so ye hihye so sa osore na Saturday ya ka no chika say mo memene da no so where did ye wi na say why you nyame nyesi nyame wi nyumre 6:30 pepepe na hihye so no jemre ni nyankopon ebe sorry na Sunday wakwa sorry aba na wawo ofufuo bi a wa men no awaje wa home na che say high life ye dia hihye so na wadi asasa enter do for subscribe na share for madofo na ansa na medi ginyina bebe wie ye no mi wo enkrofu titiru bi a che so mo eso masene madwumadi nyina ewie peye na me de bekoya ye director BB jiwutu na mi sure so bo adwumadi na sante ba kope ono ane chinchime fidie ema se ne wo hu mi fefefe nyina ewie peye na mi nya be ma DKB masa ono ana tete cameraman ojina chretare na wo hye minsa enifa so ha your organize ba ko be penyi da mi ne twema nso so be ne dey mi dofo na ya drama so no wa onu ne te so bubom uti gunkran na te say yo no na ni aba so no na ma owusu wa no ma mo di nko be temare o na nya mi show mi host ba ko pa sa e back here na mi so a mi di te say enioma hwe show mi bra mo mi din adi efianstroma enstroma so do ba bia o hye adofo nyame enhra mo se mo ka mo homa osore no ewie peye mu ni ho a yeso ye ni ho nyame enhra obi bia nyame enhra mo nyambo akina ye behia too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld
by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.